Božić bez božićnih ukrasa jednostavno ne bi bio Božić. Njihova izrada u nekim obiteljima njeguje se već godinama. Ljubav prema trakicama, sprejevima i prirodnim materijalima Nikolina je naslijedila od svoje majke. Često smo izrađivali skupo kuglice. Općenito je pravilo u našoj obitelji svake godine mora biti jedna nova kuglica na boru, pa eto, najljepše kada ju izradimo sami. S godinama jedna kuglica nije joj bila dovoljna. Nikolina sada svojim adventskim vijencima i kuglicama uveseljava obitelj i prijatelje. Ja se nadam da se razvesele. Nekako, jedan od razloga zašto ja to činim je baš da na neki način probam prenijeti dio te neke ljubavi, topline koje je za mene Božić. Pa onda kroz svoje radove zapravo to poklanjam. Šume su joj najbolji izvor materijala. Cijelu godinu skuplja kestene, žirove i češere. Iako izrada traje nekoliko dana, veoma je jednostavna. Potrebna je samo ideja i dobra volja. Za izradu božićne kuglice od špage potreban nam je balon na koji ćemo špagu umotati. Otprilike, znači, odmjerimo veličinu balona koja nam odgovara za buduću kuglicu. Treba će nam obična špaga. Ja si ju najrađe odrežem ovako na malo kraće komadiće, mi je s tim lakše raditi. Umočim, znači, špagicu u drvofiks. I onda takvu špagicu motam oko balona. Nakon što se kuglica osušila, balon ćemo probušiti. I izvadit ćemo ga van. Uzmem bijeli lak i, znači, potrebno mi je malo, evo, da si ne zamažem prste. Nakon 24 sata, koliko je potrebno da se lak dobro osuši, počinje kreativni dio. Uzmite omiljene detalje i samo ih pomoću pištolja na vruće ljepilo fiksirajte na kuglicu. Znači, dodat ću i malo lijepih trakica. I evo ga, kuglica je gotova. Slobodno ukradite ideju, uložite malo truda i volje i stvorite svoju božićnu čaroliju.